расходша ай 0 гап мезан. Ина паҳмиш 8, дарозиш 14, 75 пагони метра перегородка бошад. Ана симент 75 халта рафтагиай 3150 сомон, 31852 сомон то охирон ғишти бардоштагира. Подписчикои канали Чӣ гуфтӣ ва ҳамаи тамошобинон, бародаро, имрӯз мо дар бораи як проекти хонаи якэтажаи калон сиёмка мекунем, ба шумо гап мезанем. Проектша ҳамаша мефаҳмонем. Бародаро, видеоро то охира тамошо кунед. Расходша ай 0 гап мезанем то охирон ғишти чиндагишона. Бародаро, видеоро то охира тамошо кунед, ҳатман ба шумо махкул мешавад. Рафтем. Чӣ хеле десед, бародаро? خونه که در نوار میبینید برادرها، حالی همش سیومکا میکنیم، расходша ай 0 گاب میزنیم تو همه آخرون غشتی موندگی شونه. برادرها همش расходش نویستگیم، همش گاب میزنیم، پروژه صورتش هست، همش میمونیم. کسانی که مخلای با در اپیسان ویدیو نمرای ایمو واتساپ وایبر میمونم، ویدیوش در کو باشه، ویدیوش صورتش در کو باشه، همه پروژه میپرتویم. برادرای نوازی همش میبینیم درونشا. من اینجا یک خانه 3x4 رای برادرو، 3x4 комнатай отдельно. من اینجا یک کلیدور رای داری главняй اینجا کلیدور میشوه. من اینجا کخنیه، اینجا کخنی میشوه 2x5 جای پهمیش 2 درازیش 5. من این کلیدور 3x3 برادرو. من اینجا یک خانه درون با درون میشوه. من خانه درونگیش 4x4 پهمیشم درازیشم 4x4 برادرو. من این خانه که بیرونگی این 4x3 نه خانه که از ما قرار داره. من اینجاش تا بانیا 2x2 از با مهمون خانه شا نشون میتیم. من اینجا مهمون خانه 3x7 و 20 برادرو. از با کروک تو میخریم، همشه با دقت تماشا کنیم. تریزه ها 1 و 20 و 1 و 30 موندگی های مهمان خونه دا 3 تا تریزه های. این خونه دا 1 تا تریزه، این ایشتا 1 تریزه. خیلی برادران ما خونه ها را نشان دادیم، размерش گپ زدیم. خودی با صورت همو پروژه هم میمونیم در همی. انا расходش همش گپ میزنیم. چقدر расход شدگی، چند سوم расход شدگی تو همی آخرون رشته. نه فوندامونی که دستید 70-40 ریختگی، 70-40 ریختگی، 30 ریختگی انوستو. من همی پروژهش برادران ана ҳами хона да 17000 дона ғиш рафтагиай. ҳозир бо ҳамаша рӯи коғаз ҳамаша навистагием, ҳамаша гап мезанем. бародаро, видеоро бо диққат то охира тамошо кунед. ҳами хонае ки дар намор мебинед бародаро, шумо 33 ряд ғишт рафтагиай, 33 ряд ғишт чиндагиай. мана болои дар трезода ана 2 ряд яму ғишда сесмапояс рехтагиай барои ба қувват шидануш. برادر ما میریم همش روی کاغذ расходش گپ میزنیم. ویدیو را با دقت تا آخر تماشا کنید، حتما به شما مقبول میشه. این پروژه که در کاغذ میبینید برادرها، همون پروژه که در ویدیو نشون دادیم هموای. من اینجا همون کلیداری که گفتیم این اینجا میدرود، اینجا کخنی میشوه. این اینجا خونه درون با درونه.
ана инҷа бания мешавад. ин ҳамаш ҳама размерош ки ҷо навистагия ҳамаш ҳастай. манаи комнатаи отделна, ина инҷа меҳмонхона. ана трезоҳо, ана ин даро ҳамаш бародарон ҳаминҷа навистагия. бо суратшам мемонем дар охири видео. бо диққат видеоро тамошо кунед бародарон. ина паҳмиш 8, дарозиш 14, 75 пагони метра перегородкош хати. ина проекта бо диққат тамошо кунед. ана расходош ҳозир гап мезанем бародарон. расходи фундамент бародарон дар 75 пагони метр 75 пагони метра перегородко қати мана 70 ба 40 рехтагиан. ана симент 75 халта рафтагиай 3150 сомон. арматур 70 дона рафтагиай барои ҳамун дурни заливати ҳамун фундамента 910 сомон шудагиай. санг 3 камаз бародарон 230 сомон хай иҷа ҷои мо меоранд 690 сомон. шебен 1 камаз барои ҳамун дурни фундамент 400 сомон. қум 2 камаз овардагиан 120 сомони 240 сомон. сим хай барои армира вад кардан 3 кило рафтагиай 45 сомон 15 нархуш. ана устопули 2200 сомон гирифтагиан барои ҳами 75 пагони метр. сисуми 1 пагони метр шарехтагиан 2200 сомон устопули шидагиай. обши иток 7635 сомон фақат дар ҳами фундамент рафтагиай. фундамени нами хона. ана бародарон ҳозир расходи хонаро бардоштана гап мезанем. хавша дидед 7635 сомон шид фундаментш, фақат фундамент 14 18 75 пагони метр. ана барои хона бардоштан мана ғишти пухта 17000 дона 17000 дона дар ҳами хона рафтагиай. 17000 дона ғишт пухта 58 дирами гирифтагием аз ҳисор, аз заводи ҳисор, робертни завод. мана 9860 сомон шудагиай. ғишти пухта, фақат ғишт. дастафкаш бародаро, дастафкамо ғишти пухта 2 рез кардагиам 2000 сомони 4000 сомон шудагиай. ана семент барои ҳамун чиндан 73 халта то ҳами охирон ғишта рафтагиай. 73 халта 3087 сомон шудагиай. ана қум 2 рез 120 сомони 240 сомон. сетка 3 рулон байни ҳар як 8 ряд ғишта сетка мондагиан 3 рулон рафтагиай 200 сомони 600 сомон. ана 2 рулон тол рафтагиай. тол ам бай тай ғиш мондан ай болои фундамент 65 сомони 130 сомон. ана устопули ҳами ғишта бардоштан 6300 сомон шудагиай. обши нами то охирон ғишта бародаро 6300 сомонда ҳамира бардоштагиан. обши 24217 сомон бардоштанда расход шудагиай. ана 14 2.5 метр бардоштагиан. баландиш 2.5 метр 33 ряд ғишт. ана асосуш нами бародарон ай фундамент то ҳами охирон ғишта 31852 сомон дар ҳами хона рафтагиай. хонае ки дидесед бародаро 31852 сомон то ана ҳами охирон ғишта рафтагиай. набояд бор я проекта бинен бародаро.
خب کسانی که همین پروژه معقولای نمره ایمو وایبر واتساپ میمونیم در اپیسان همین ویدیو. کسانی در کره میپرتویم ویدیوشان در کره باشه میپرتویم. شیر از خودش دیگه همش میگوییم. نه بار دیگه ببینیم پروژه چه. ラスほどしやボールギャンビネンセメントアーマトサンシェルコン31,852 сомон то охирон ғишти бардошта гирад. Видео ба шумо махкуш боша ҳатман лайк дар комментария нависед, подписация кунед бародаро дар канали Чӣ гуфтӣ. ба наздики видеои беҳтарин мешавад. шумо дар ин видеоҳо маҳқул боша нависед, номерои имо вайбер ватсап мемонем дар описани видео. ҳамин хел видеоҳо ба шумо маҳқул боша, мо чӣ намуд проекте дар кор боша ҳатман ба шумо равон мекунем, сиёнка мекунем, гап мезанем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. видеоҳоро дар канали Чӣ гуфтӣ интизор бошед. хай то видеои оянда.